Balay nga na isayang ka ti entrapment operation, kain sayang ka ti CIDG Ilocos Sur ken PNP Narbacan. Kapanan di kiti talo ang masuspecha nga abortionist. Bandang alas 9 di rabii may kawalo nga aldaw iti Nobyembre. Nagturong iti CIDG ngayon dadulwan ni Police Chief Inspector Villaflor Bannawagan. Ken kaming iti kapulisan ti Ili Anarbacan. Ti barangay Turod tinasaumet lang nga Ili. Tapno mapantiliwen dagiti mapapati nga abortionista. Idi mapapan kam iti mismo nga area. Naguray kampay ti sagmamano nga minuto. Ken inuray mi iti signal iti asset iti kapulisan. Numabalin kam mapanen. Iti kabiitan nga gundaway. Addan iti signal iti asset, babaen ti text message nga tinakasurat ket sir, nakaiddan akon, pilpilitan dak nga ikaten, deti short ko. Saan nga nagbayag, insigida nga nagturong dagiti kaming iti kapulisan, ken ti grupo iti press corps ket dagito iti aktual a napasamak. Sino Marjorie kanya yo? Siya ka din. Taka lang manang, tungo ka lang. Pulis kami ha. Pulis kami. May najagas yo. Awan niya. May najagas. Awan maya. Kumandar ka tayo kabil mo tanay ko ha. Hangata. Dita. Awan kanya. Lahat. Sige. Drop mo. Hamok kita. Di ko. Yan. Kabil mo. Tapos dia kami pagkakapan din. Siya kanya. Hindi maya lang. Tungo may madara. Ang katawa. Kita nyo. Tawan mo. Ikaw ba mo di ko? Di 1,000 ni. Kwarta. Yan na di kwarta. Hindi katong tiyagas. Awan na. Di mo pikwa. Ay, dato sir. Ito na eh. Awan ni. Initial ko dito na eh. Daka niya na sir. Alam nyo rin sa Di kwarta. Ay, Gigi Agas ading Warmon. Sino taga Warmon. Kamu nga urayan nga kami mangirwaron, sika mangirwaron. Pakitam din eh. Sige, sumurot ka mana. Hindi kanto ka. Mang Marjorie. Adeng. Tika lang ha. Wah. Hindi kanto ka agpad istasyon, ha? Yan na may sa bakit. Megan. Aying. Pagka pa mo ay. Pagka pa mo suda. Sige. Sige, agasin na. Ito sir. May na di mesa. Positive sir. Nandito yung pera. Di ko initial ko. Sige. Naamuan dagiti masuspecha ket managan iti Marjorie Carillo E. Ponce, 58 ti tawen na, nasawaan nga agnay iti barangay Margaay, iti nasaumet lang nga Ili. Teresita Aduna E. Ines, 62 ti tawen na, nga agnay iti barangay Patok, ken Evelyn Cabato E. Ines, 31 ti tawen na, nasawaan nga agnay iti barangay Ambulugan, Narbacan, Ilocos Sur. Ado digiti parapernalya nga nakita da nga mapapating aramaten da iti pinagaborsyon. Gamit pwede kita. Gamit na pagko na. Sige pa mo yun. Takita hindi ko. Sir? Ito na. Ayan, no? Ayan, no? May gamit talaga, oh. Ha? May Wagi gamit. kas la routing ni bagbagada, so reto Kaskya ni. dali. Oo. Gore. Ano dati gamit dala kita talaga. Picture asan yung camera natin yung? Ure anya digiti bagbaga dagiti masuspecha awan ti maaramidan da no saan nga sumurot ka dagiti kapulisan tapno maikanda tinananay nga pan nakaimbestigar da. Ti panagipatpatang iti press corps ken ni Police Senior Inspector Villaflor Bannawagan adu iti reklamo kadagiti talo nga masuspecha kang ronaan na ti managan iti Marjorie Carillo. Barangay Margaay. Ang nagreklamo diyan si Mrs. Trinidad. Bali ang sabi ni Mrs. Trinidad may mga complainants pa na iba pero siya lang ang talagang lumabas na nagreklamo. Nung may reklamo na, bali sinet up namin for almost a week. Nagkaroon ng mga yung sa mga documents na dapat ginawang mga ebidensya laban sa kanya katulad nung yung pera na nire-request niya, nire-request ng dalawa si Marjorie at saka si
Teresita, yung pinapabiling Psychotech. Bali yun, bumili yung namin ng yung mga investigador natin ng ganung gamot, yung request. Eksklusibo nga nakapatang ni Agnes saan nga gusto anagan na. Kapwanan ta impatang na tapno maprotektaran isuna. Ken maipakamu nga isuna tinagbalin nga aset dagiti kapulisan. Ken husto nga masikog isuna iti 5 a bulan ken 3 a Domingo. Nagtaksakin ni Sir Agida na imbaga wala ni Sir Agidakan ko na. Tapos imbaga nga papaanam ni Susan G. Sango ko na Sir. Di na pa ni Mang Susan G. Sango na pa namin nagiddan. Sakto nga di pa kasi yun Sir. Kaya't da nga ikat nga talaga di short pant ko ta. Karawag da ko kita nga talaga nung mga bulan Sir. Yun Sir. Yung inisuda mismo tinagistorya kay nami di may isang din na bang kami nagpa-schedule kat inistorya na mo lang talaga nga abort da. Ano lang kaya't balay na dito yung margaay ta dati magsisim kanya na. Tapos so in-refer na kami dyan ti Kadwana. So iso kano ti Kadwana mo lang gararami kami nga dati. Tika napingo mo na di balay na di kakaldingan dyan ti anak na kano. Tapos nag-back out da. Baga na nga papanman di NT anak na di pantok. Tapos hindi ko magat in back out da manen baga naman nga ti Bulanos sen. Nagpasa-pasa na so tatay dito ti Bulanos ti napanood dyan ti ka nakantoy taga margaay nga abort siya. Paglibakan met dagiti masuspetsa iti maibagbaga nga nagbasulan da. Segun ti pinakisarsarita iti press corps ken kuada. Awan Sir tama buto nga ko kadya pinuurak at kukurak da jay bulbulong di jay ayam mi Sir. Tada amom di jay nang rip pangat ata nang ibaga Sir. Kagkagura da ngamin ti agpuor ti rugit. Awan Sir, butong di tangagi ko kabon Sir, njak ngang mo ata Sir, talaga. Puan adata Sir, tawag mo dita, tinaisuro ta mo laang, kasla, nakasuro ta la kanya, data pa, nangarot ka nung makaya nga parwaran, paganakan, so nga, siyak Sir, njak po mga kayato nang bulusan, pero kita nak ko Sir, yang ngarod nak kong pakasi damot, kunamot a Sir, kano, kunada, kunamot a Sir. Pinadas mimit nga inala iti panig iti mesa ang masuspetsa ani Evelyn Cabatu. Ngem saan na kayat tinagsao. Nakasangot ti kaso dagiti masuspetsa iti violence of intentional abortion. Ken ditan nga nakapila iti kaso dagiti masuspetsa. Adu ti mangayat nga agtestigo kontra ken ni Carillo addo na ken ni Cabatu. Kalpasan tinainget ka investigasyon digiti kaming iti kapulisan iti Narbacan. Dakkel iti ebidensya nga pakay gapuan a pinakaypisok iti likod ti pagbaludan dagiti 3 a masuspetsa nga abortionist. Para iti press corps, Ryan Pardo.